Bayap song nok to joto sawimana chini tirpra hasteo agio buwagrani amal eba rashtantra tongmani jefuro chini paithak buwagra theye India ba ekungo afron chiming hingke ganatantra eba chongmari ungnani chengo hingke bayap song jungtini saiman lainai bobo party kaplai ungkha chini tirpra hasteo tei sabo chief minister eba mukhyamantri achukthai achukha tabuksak joratei hingke bayap song o video no lai rekare paithak jorti naidi tei jiani channel kotal faika hingke channel subscribe khlai bell notification chinai all select khainadi hingke paidi video no lai rekare video no chengla sinai hingke bayap song chini puila mukhyamantri achuknai hingke Sachendra Lal Singh hingke bobo bisio achuk hingke 1 तारिख जुलाई 1963 hingke bo bisi jora achuk kha hingke 1 तारिख नभेम्बर 1971 jora achuk kha bobo party bai kablai ungkha hingke INC Indian National Congress bai bo kablai ungkha Sachendra Lal Singh mukhyamantri ungpaimani pore president role ungkha eba rashtrapati ni ain ungkha hingke bo bisini hoite bo bisi jora ain ungkha hingke 1 तारिख नभेम्बर 1971 ni simi 20 मार्च 1972 jora ungkha 2 नम्बर मुख्यमंत्री आचुकनाय हिंके सुकुमाई सेनगुप्ता bo bisio achuk hingke 20 मार्च 1972 ni siming 31 मार्च 1977 jora bobo party khlai hingke Congress 3 नम्बर मुख्यमंत्री आचुकनाय हिंके प्रफुल्ल कुमार दास bobo bisio achuk hingke 1 एप्रिल 1977 ni siming 25 जुलाई 1977 jora bo 4 मास jortei मुख्यमंत्री आचुका hingke bobo party tei kaplai ungkha hingke Congress 4 नम्बर hingke Radhika Ranjan Gupta bobo bisio achuk hingke 26 जुलाई 1977 ni siming 4 नभेम्बर 1977 jora 5 मास jortei bo achukthai achukha hingke bobo party khlai hingke Janata Party BJP khlaio Radhika Ranjan Gupta मुख्यमंत्री ungpaimani pore president role ungkha rashtrapati ni ain ungkha buhe jortei ain ungkha hingke 5 नभेम्बर 1977 ni siming 5 জানুয়ারি 1978 jora 5 नम्बर hingke Nirpen Chakrabarti bobo bisio achuk hingke 5 জানুয়ারি 1978 ni siming 5 फेब्रुवारी 1988 jora bobo party khlai hingke CPIM 6 नम्बर मुख्यमंत्री आचुकनाय hingke Sudhir Ranjan Majumdar bobo bisio achuk hingke 5 फेब्रुवारी 1988 ni siming 19 फेब्रुवारी 1992 jora bobo party khlai hingke Congress khlaio 7 नम्बर मुख्यमंत्री आचुकनाय hingke Samir Ranjan Burman bobo bisio achuk hingke 19 फेब्रुवारी 1992 ni siming 10 मार्च 1993 jora bobo party khlai hingke Congress Samir Ranjan Burman मुख्यमंत्री ungmani pore president role ungkha bo bisi jora ungkha hingke 11 मार्च 1993 ni siming 10 एप्रिल 1993 jora ungkha 8 नम्बर मुख्यमंत्री आचुकनाय hingke Dosrote bobo bisinchim bo bisi achukha hingke 10 एप्रिल 1993 ni siming 11 मार्च 1998 jora bo party khlai hingke CPIM 9 नम्बर मुख्यमंत्री आचुकनाय hingke Manik Sarkar bobo bisinchim bo bisi jora achukha hingke 11 मार्च 1998 ni siming 9 मार्च 2018 jora 20 বছর jortei मुख्यमंत्री achukha bono highest tabsu jortei achukho মন্ত্রী 10 नम्बर मुख्यमंत्री आचुकनाय hingke Biplab Kumar Dev bobo bisinchim bo bisi jora achukha hingke 9 मार्च 2018 ni siming 14 मे 2022 jora achukha bobo party khlai hingke BJP 11 नम्बर Jetapuni Katal मुख्यमंत्री hingke Manik Saha bobo bisio achuk hingke 15 मे 2022 tabuk bo मुख्यमंत्री no kho bobo party khlai hingke BJP bayap songan mo video no last jortei nai tambage belai hambai an mo chikon che information video no rok bahingja ka comment khlai sadi bokse jortei je video nai subscribe khlai kongke subscribe khai bell notification on khedri hambai।